Sad je s nama znači iPhone 3G. Tu sam da malo kažem nešto o njemu, evo da je otvorimo kutiju. Znači kutija je ostala nepromijenjena što se tiče onog starog, evo ovo je verzija sa 16 GB. Znači, što sam malo razmišljao dok sada prije nego što otvorimo kutiju da nešto kažem, evo otvorit ćemo pa ću govoriti da ne bude ovo. Znači jastučić unutra, standardno, iPhone, imamo onda ovaj poklopić koji se digne, dobiva se unutra znači krpica, jednog finog materijala je unutra napravljena, da, mekana, dobivaju se dvije naljepnice od Apple-a bijele, znači korisnička upute, praktički savjeti i evo nas, imamo znači standardno znači kabel USB, ovaj dio se poveže u ovu tu, ovaj dio ide u iPhone kad se puni ili kad je spojen na kompjuter. Imamo znači slušalice i punjač. Znači ovaj dio se spoji s ovim dijelom i dobijete punjač. I onda ovaj dio, ovaj USB ide u ovdje. Spojite i onda se iPhone puni. Evo ga uređaj da vidimo malo što se promijenilo. Koliko ja vidim ovako na prvi pogled, ništa baš. Što sam htio reći za ovo je znači iPhone 3G. Kao hvalili su se da je dobio znači brži internet i ima Google Maps. S tim što je 3G, znači da će trošiti puno više baterije unutra. Znači sada po meni ako imate onaj stari uređaj nemojte ga mijenjati, ja mislim da nećete puno ništa dobiti. Čak i onaj uređaj, mislim nešto je uži nego ovaj mi je dosta širok ovako, evo jedino se ovaj dizajn od iza promijenio, ova kamera, ovaj jack je pošto tanji. A sve drugo osim evo još ovoga ovdje, ovo je dobilo jedan uglađeni stil, znači ove tipke su se smanjile isto. I evo ga još nešto, znači ovi zvučnici su isto dobili metalnu zaštitu, neku metalnu mrežicu, tako da izgledaju više ljepše sada nego kod onog prije bila, ja mislim da je bila rupičasta plastika ovdje. Evo, ali sve je većinom, znači drugo ostalo, sve je ostalo isto. Ovdje je znači isto utor za SIM karticu, za paljenje, gašenje. Kamera je dobila, ja mislim da je dobila neki inox obruč, metalni obruč, onaj stariji, ja mislim nije imao to. A sve drugo evo ostalo isto. Što sam htio reći za ovaj 3G? Da sada vjerojatno se i poboljšalo taj brzina interneta i tako dalje, ali vjerojatno će i baterija kraće trajati po meni. Tako da, ali šta mi još smeta, ako su već uveli mogli su tu staviti znači video call kameru. Ja mislim da to nije puno što se traži, naravno video snimanje. Hello, zašto nisu stavili video snimanje? Znači ko ima onaj 2G stariji uređaj, ja mislim da ako razmišlja o promjeni ili nešto, ja mislim da se ne isplati mijenjati jer ja mislim da bi na ovom uređaju sad trebala trajati baterija manje. Pošto je brži internet, znači 3G, a što se tiče toga ništa drugo neće dobiti što se tiče toga. Nešto ću reći sad o uređaju još, znači platforma je Apple iPhone OS, ekran je 3,5 inčni, rezolucija je 320 x 480 piksela, imamo kameru unutra koju smo spomenuli je 2 megapiksela, znači povezivost je HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, ali Bluetooth opet samo za slušalice njegove, znači ne može se između kompjutera, drugih telefona i tako dalje, evo i to je isto jedan veliki minus. I ovo je znači model od 16 GB, postoji naravno i od 8 GB, znači od 8 i od 16. Postoje i bijeli ovi uređaji, ali su bijeli uređaji isto samo od 16 GB, znači ne postoje u 8 GB verziji.
Apple je deklarirao neko trajanje razgovora na 300 minuta u 3G-u i 600 minuta u GSM-u. Dimenzije su 116 puta 62 i debljina je 12,3 mm. Težina je 133 grama i koristi znači ARM procesor koji radi na 600 MHz. Evo ga, toliko sad od mene. U nekom sljedećem videu ćemo ga malo uključiti, pokazat ću vam kako se surfa internetom, kako se dodaje mail account i obavezno, pošto je sad jako popularan, mega popularan, došao Facebook, pa ćemo pogledati, čitao sam u puno novinama da je napravljen odlična aplikacija za Facebook, praktički da se ne mora računalo uopće paliti više kad idete se logirati na njega. Što se tiče GPS-a, piše da ima asistent GPS, znači GPS, ali i dalje mora biti spojen na internet. Znači da će vam downloadat puno podataka što se tiče toga. A i za sada znači GPS se koristi pomoću Google Mapsa. Tako da jedino preko interneta i nema onaj 3D prikaz unutra. Evo ga, toliko od mene.